Poštovani posjetitelji, još jednom dobra večer, vrijeme je za nastavak ove večeri, za početak još jednom zahvala svim sponzorima, to su Grad Prelog, Studio M, Diskoteka Maraton, Silab Čakovec, Cafe Bar Phoenix, Ekon Prelog, Klima LS Prelog, Fitness In, Street Bar, Cafe Bar Eden, Neven DO, City Bar Prelog, OPG Perković, Marti, Međimurje Metali, Cafe Bar Forum, Puni Bike, Gostarić Marketi, Jamnica, Seniko Zagreb, Nego Promet, Instal Promet Kamišaj, Mobilen Prelog, Arte Pero Dokumont, Trattorija Rosa Marok, Pekara Klasi, DGA Pjenušci. A dame i gospodo, vrijeme i za drugog specijalnog gosta večeri. U bodybuildingu je od 15. godine najperspektivniji hrvatski bodybuilder. Na pragu je ulaska u svijet profesionalaca. Osvojio je drugo mjesto na Arnold Classicu u Madridu, drugo mjesto na Prague Openu, pobjednik poput nekad Arnolda Schwarzeneggera, Mr. Universe natjecanja u Engleskoj. Tek mu je 25 godina, ima 130 kg. Na pozornicu stiže državni i balkanski prvak u bodybuildingu, Petar Klančin!
Još jednom je najbolj pljesak za Petra Klančina. Iza njega jedan poklon, zahvala, fitness